ادبری خودم مدیاده تماشاوانه جمالومه ماها قانونه یعنی ماها برفانباره ماها دوازدان ماها زوستانه ماها چله پیشین ماها سباته سرما زیادتر دبه زکم شوجی دوان ماهاندا هن زیادتر دبه دجوارتر دبه ایجا کرونا امزانه کو تاثیر سرمایه و شوبیجی به هفدور جی هیا ایجا دوی هیامه دا دوی ام تبدیل نخواه زیادتر بکن دوی ام کسین کو پسپورن اخافتن وان باش گهدار بکن باشه کیمه ین نخوشخانه مدیاده ایرو میوانه ما خالص سوات بخیر به خالص معلومه ماها قانونی yani دوی مهدا ایدی هرم جی سرماده به مدیات جی هیدی سرمایه کا دجوار لبلگه جی لهرم باجار مدینه جی زیاتر دبه دوی هیام دامه چوا دقت بکن اما چوا بکن کو تاثیر شوبه زکمه نگیجه ویروس کرونا چه پیوسته کو ام بکن هرگری چنه جته جما مستعمم ورب کرد بله برز حسین کرس بها بخیر به ام سرید بیجن خوده و تماشاوانه ما همو کاج نخوشیان بپارزه براستیج بر شوبا کرونا براستی گل کی نهگه تانگاسی کتی دنیای دا مرود به گلو می خوشاوا ج محینن بنا گم نخوش نکفن براستی گل جن وگ به بخوات تدویرانسین وگ دیج وگ گو پسپور انجی بیجش بیجن و تدویرانسین لبلو گو تزانیجن هاگه ام دمها زوستان دنه زوستان و دست بکر گرکم تدبیری خو هزی دبکش بنا گو هم نخوشی زوستان ام خو بپارزن وگ دیج نخوشیان قرم خو پارزن یرو مهوانه ما هست سرک بیشکن نخوشخانه دولت یا مدیاد برز محمد چلیک او جوی در حق او گو امید چه لازمی هنه گرک امانه که بسنج بنا گم نخوش نکبن و آگاهی دما برز چلیک مخیرت نوشنه ما اون کارم بحثا نخوشیان زوستانی بگن گرکم چاو خوشی بپارزن و کوزن نخوشا شوبا قرن جن هاکی او به زیادت به گرکم چی بگنج بنا گوش هر دو کام خو پارزن مجيب خير هاتن زوستان دي ساعات وكار ساله نها ev sala iyi sal hepki zamanı da farklıya. Çiloye korona haye bere korona tın ne bu grip salgını bu. Ma xo hepki korumuş dikir u tera ma bu. Aman ha nevloye dve go ev naxoşiş bo go gelik ne bu u özellikle go pireme yaşlıyeme game baveme em bo wan xo korumuş bikin peşi ev lazım. Çi lazım? Gel ki ul kaysi ne zoru zaten Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı Sağlık Müdürü Mahmutçuk devamlı van açıklamatkin. İşte güvenbikin zaten berin hametkir destek emi pır bu sabune roje en az haftaşlara mi bişon. Nugem der Kevin der ve mutlaka ve güven maske xot texin berde ve xo u be maske kesinlikle gerek am hareket nekin. Aliyede em herin kuderi gojnej mecburi be gerek zaten mali xo der ne Kevin. Emlerin malakası, ulovak misafirlik etişki, uloj vi zamanı cmer ne lazım? Dve goam xo bistrinin, haya goav bela sereme her, dve go mecbur biminem der kevinci, emne bera xo insan abki mesafe beheliş, bo go naxoş navand hab gelik cara mero nuzan mero naxoşici. Jbo go mesafe me bistrinin jberi ali naxoşi go me herwan ya jwan be ev işte güvemde bejin aslında grip jivulo yani ev be serme bağlı veji yani gava gomemli mala xabın em cihe germ bin u em dernek evin der ve güvemde mecburi bin zaten ve ne xoşe em xadistirinin aliyede de gava güvem derketin em klase xoye germ kat ve güvemli xokin yani ulo ne go çaket ki kalın ama ulo siyah kattı ve güvemli xokin gava gomero li ser hev krasal xok betir mero ser mekarı kurmuş bike u aliyede ji gelek insan haddi bejin eme çilo bakın eme ilaç bisinin eme aşı bin em ne bin aşı zaten devleta mel cali ulo de pırbaşı gel ki ulo ser dışkulu nahanu go emle devleta xodnarin ki be lidnere evji karı bibine karış aile hekimi xoji bipırsı ego dibette risk grubu gerek ev aşıya xo bıkı jibo go xo bistrini çünkü grip tevle hevdi be ev korona amulo carna jedi be galo ev yoksa ev jibo go amwan jevdu fem bikin am xoçi qaysiz grip bistrinin mero fem bikin go am xoş korona jedi strinin
O ego riski mutlaka gerek aşıya xwajî bikin. Cumhurbaşkanı me zaten ve hafte ev tedbiri nirj istendin. Devleta me dünyaya amuç ki ev nexweşî dîse ji acî zivistanê de pir dibe. Em çi qeysi xwe bistirînin, hem em xwe distirînin û hem bi ser de ago em asıl gerek merov fêm bike ga me, bavê me, pîrka me, kakê me ewin ego yani un dibihîsin hero televizyonê dibe 100 mir, 200 mir, 300 mir. Ew hemûçik ji me didirin, ew hemûçik tecrübe me dünyayê ne gerek em wan serê xwe bihêlin, em nekin gu di zorê kevin û em ê ji xwe hebkî sebir bikin vê salê. Heya gu ev tîş destê me derkeve. براستی مگو زوستان گرک ام مگو به هاج نخوشی خو هبن گرک ام چی بخون ام هاج چی دی هبن براستی سرمایه و یک درد کیف در و یعنی لازم مگو بشغلجی مقارن بچه Ya xwarin jaliye xwarin gerek em mero lê dikkat bike çi em ê bixwin xwarina ne hazir û a sivik serê sibê ew kahvaltıya xwe ya gu ji we bê çorba û çay em pir jê hez dikin tiştê goj destê mero bê çaya wilo bitkî çayı falan gor wilo mero ada çayı ıhlamur ev wilo insan hepkî distirînin jaliye van nexweşiya de gerek wilo mero beslemiş û meyve sebze gerek bol bol em bixwin. Özellikle xwarinê giran em memleketê me özellikle Güneydoğu gelkî xwarinê giran dixwe vê zemanî xwe hepkî jê dûr bigirin û em li malê jî disekinin em wilo gelkî nikarin sporê jî bikin em derkevin derve bimeşin ji aliyê wilo di gelkî kalorî yağ cimer gerek dûr bi em ê çi bikin em ê bol meyve bixwin em ê bol bitkî çayı vexwin em ê xwe bistirînin ji aliyê sermê de û em ê heya gu ji me bê xwarina sivik em ê bixwin ji aliyê wilo de gu em xwe bistirînin zaten êdî balî xwedê tevekkülü xwedê ye. وەکە هیچ شێریکی گوۆم بدنا تەماشەوانی خۆ و بشر ئەم وەشانە خۆبدایکم کارم بێچێ Yani gava gu em li xwe dikkat bikin em xwe bistirînin û ê ahlê me jî xwe bistirînin em van tedbîrê gu distînin gu em lê eya gu em karibin em lê uymuş bikin sorun tune inşallah em ê derbas bikin ve zaten Cumhurbaşkanı me jî Sağlık Bakanı me jî açıklama kir bezna xwedê qederê neda rojê de aşiya korona jî bê em ê wê jî zaten dünyayê din ha ego devletê en xurtin em serê wanin yani ego hin kes nikare aşı bistin em bi milyon em tînin sadece bi a textora bikin û bi a tedbîra bikin li ser wê herin gelkî de yani navcî gon û xwezê wilo bê em ê çilo bikin em ê çav bikin ev tiştê got mi gotin wil qeysi kolay ye û rahat mero karê biku gojbe got me xwe bistirîne. مالیه و مسبقتش بۆ ناگاهیەوە خودشتا رازی به بمینم به ساغتی بمینم بخوشی ایا گوم به بلا کرونا خلاص بکن انشالله برز حسین کر میوانی ما سرک بیشکن خوشخانه دولت یا مدیاد برز محمد چلی بود در حق وقت به زوستانی دگر کم چطور بیرابسنج ونا گو همش نخوشی زوستانی همش کرونا ام خوب پارزن آگاهی دارم ما همش برا ولاتیان ما تماشاوان ما هاج و هشیاری هبن و ام ده ساغی و سلامتی ام دنا و تماشاوان و تسگوترین نوندی Gelek spas başhekimi yen midyade yani serbijişke yen midyade Mehmet Çelik agahiyen giringda heke em xwej sermaye biparezin em xwej korona jî biparezin xeberdan heke gelekî dicî daye gelek spas dikim bu agahiyen bijiş Mehmet Çelik temaşavan heja malum e virüsa koronaya li tevahiyê dünyaya bela bu zêde bu yani